تماشاوان و بینرین هجا ام بری خود دن استانبولی ام بیجن پیامنری من محمد سانرج بونی موزیک جنکی نافدار ایکوبناوی ایوانکا چرنکو جمره راپورتا کسروی حاز موزیک جنه و پیانیست نافدار یه روسه راپورتا کلیستر روی حاضر کیه ام پیک و تماشا بکن و وگرن برنامه بردوام بکن. یوگنی گرینکو موزیکجن و پیانیست نافدار یه روس. د 16 سالیا خود بسته خویا پیشیه چکریه. پیشیه د گروبکیا پانک ده جهگرتیه. داول، باتری، گیتار لیدایه. پاشه جی پیانو. بسته اویا بناوه والس تنه ده یوتیوب ده 16 میلیون جاران هاتیه تماشا کرن. یوگنی گرینکو چغاریا خود ویدخه او بسته یا بناوه والس لیده. حیا چغاریاوی دقده لیداناوی یا والسیجی دقده. گرینکو دبکو ج روسیای زیادتر ل ترکیه نافداره. ج سال 2013 و هما بیجه هر سال ل ترکیه ده گلک باجارن سرکه ده کنسر اندیده. ده 8 دیسمبر ده جارکه دی لستانبول بو. سالونه که مزن یا بجارته یا کنسر داگیرتی بو ج حسکریه نوی. پشت استانبول ده زنجیره کنسر نوی ل باجارن ترکیه ینوکی ازمیر، کنیا، بورسا و انقره جی دوم بکه. گرینکو گلک کم هفدیتنا دیگل دزگهن را گهاندنه دیکه. لی کردستان تیوی نشکاند. Я думаю, то же самое. دماکو از لسر صحنه ما هسته من دیگل یه گهدار و تماشاوانان دبه یک. گرینکو مروفک گریداناوی دیگل را و بنیاتا دیرین یا ملتیوی هیا. او بو بسته یا خویا Silent Like Water وکی آوه بدنگ وها دبیجه. Название это русская поговорка «Тише воды». اف وکی گوتنک یا پیشین روسانه. فدانه واته که وهایه. خویا ناکه آرام بدنگه و نازکه. آف جی وهایه. بو من جی هر واتیا ویجی اوه. Они описывают все. ده هر بسته که من ده هستن جدا جدا هنه. همو جی بو من خدانه جهک طیبتن. گوتنا من جبو جوانان جی هر اوکو بلا هر تم بخوینن و بنویسن. لسر پرسا که او ده حق کردستانه ده چه دزانه؟
Girîn ku bo me wiha dibêje. Дело в том, что сама история восточных стран, она Dizanim tiştên baş li wir dibin, haya min ji rewşa şer û rûdanên di vî warî hemûyan de heye. Lê bi rastî ez bi şerê rûçhilatê jî gelek bixemgînim. Tiştên diltezîn çêdibin. Lê ger derfetek bo konserê li Kurdistanê çêbe, dê bi dilxweşî bin. Спасибо. Yevgenî Grinko bi tiniyek bi êş û bi newayek bi keder ceweke aram bû rihê mirov çêdike. Carna jî pêleke bilind ya coş û şadiyê dide. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.